Dobrodošli kod Sove. Pre nego što počnemo, upozorenje. Spoileri unapred. Danas ću objasniti američki superherojski akcioni film pod nazivom Zeleni stršljen. Film počinje sa mladim bogatim dečakom po imenu Brit, čiji je otac, James Reed, vlasnik kompanije Sentinel. Ispostavilo se da su Brita njegovi nastavnici poslali kući nakon svađe u školskom dvorištu. Priznaje da pokušava da se odbrani od nasilnika, ali mu otac ne veruje i naljuti se. Uzima svoju najomiljeniju figuru superheroja i izvlači joj glavu. 20 godina kasnije, Benjamin Čudnovski, mafijaški bos koji ima Los Angeles pod svojom komandom, dolazi u bar da upozori njegovog vlasnika, Denija Cleara, jer je otvorio bar bez njegove dozvole i plaćanja. Međutim, vlasnik bara ga ne poštuje i namjerno pogrešno izgovara njegovo ime u Čajkovski. Zatim navodi da je Čudnovski staromodan i da više nije strašan. Pošto je Benjamin psihopata koji uvek želi da ga se svi plaše, on se tom izjavom osjeća uvređenim. On odmah vadi pištolj i počinje da puca na svoje telohranitelje, ubijajući ih na licu mesta. Uperi svoj pištolj sa 2 cevi u Denijevu glavu dok ga pita da li je strašan ili ne. Ostavljen bez izbora, Deni priznaje da je Benjamin zastrašujući, ali predlaže da promeni ime u strašnije. Benjamin prihvata predlog i mirno izlazi iz zgrade. Neposredno nakon što Deni pomisli da je bezbedan, pronalazi aktovku koja je zapravo bomba, a mafijaški šef potom diže u vazduh ceo bar. U međuvremenu, Brit, koji je sada odrastao čovek, je bez posla i ceo dan provodi u žurci sa devojkama. Živi u tatinoj luksuznoj vili i svakog jutra uvek mu se servira dobra kafa. Nedugo zatim pojavljuje se James i izražava svoje razočarenje prema svom jedinom sinu, koji ga je ponižavao svojim neprimerenim ponašanjem. Jednog dana, dok se zabavlja sa devojkama, Brit dobija razorne vesti. Mediji javljaju da je njegov otac James pronađen mrtav od alergijske reakcije na ubod pčele. U čast njegove posvećenosti kao poštene i ljubazne osobe, Jamesovi prijatelji i kolege podigli su mu statu. Posle sahrane, Brit, koji je izgubljen i nije spreman na veliku odgovornost, otpušta većinu očevog osoblja. Sledećeg jutra, Brit je razočaran kada mu jutarnja kafa nema ukus kao obično. On se žali jedinoj preostaloj sobarici i naređuje joj da ponovo pozove baristu. Kato, barista koji je takođe bio Jamesov automehaničar, vraća se u vilu i pokazuje Brit mašinu koju uvek koristi za pravljenje kafe. Brit je zadivljen kada vidi veoma naprednu mašinu za kafu, a Kato priznaje da je sam napravio mašinu. Zbog Katove neverovatne veštine, Brit postaje željna da sazna više o njemu. Kato kaže Brit da je rođen u Šangaju i da živi u sirotištu od svoje 4. godine. Zatim je pobegao i živeo na ulici dok je radio kao mehaničar sve dok James nije došao u svoju garažu da popravi svoje auto. James je u to vreme bio zadovoljan svojim radom i odlučio je da ga angažuje. Nakon toga, Kato vodi Brete u Jamesovu garažu gde mu pokazuje Jamesov neprobojni automobil, koji je, naravno, napravio i Kato. Nakon toga odlaze u Katovu ličnu radionicu gde Brit otkriva svoje crteže i veštinu otvaranja pivskih flaša golim rukama. Oni se napiju i Brit govori Katu koliko mrzi svog oca jer mu je otkinuo glavu omiljenoj igrački. Ipak te noći odlaze na groblje i Brit odlučuje da odseče glavu statue radi osvete. Dok se vraća do auta, Brit slučajno vidi par koji gangsteri opljačkaju. Pokušava da ih spase, ali biva pretučen dok se Kato ne pojavi i bori se sa njima. Dok se bori, ispostavilo se da Kato posjeduje jedinstvenu sposobnost koja mu omogućava da vidi stvari u usporenom režimu kada mu srce počne ubrzano da pumpa. Nakon što su eliminisali sve gangstere, odlaze, ali kasnije shvataju da ih juri policija, koja misli da su kriminalci. Pošto stalno odbijaju da stanu, policajac ih puca, ali ne utiče na bočni prozor. Kato na kraju aktivira tajno oružje automobila koje im omogućava da u potpunosti pobegnu od policajca. U vili slave svoj uspeh i Brit predlaže da se udruže u borbi protiv kriminala u gradu. Kato u početku okleva sa tom idejom jer ih vesti izveštavaju kao lošeg momka, ali Brit uspeva da ga ubedi, govoreći mu da iskoristi svoje talente za veće dobro, uprkos činjenici da će oni biti na meti i policajaca i kriminalaca. Sledećeg dana dolaze u sedište njegove kompanije i Brit naređuje menadžeru da svoju akciju sečenja glave postavi kao naslov u novinama kako bi ljudi pomislili da je opasan. Pošto osoblje nema pojma da je Brit krivac, odlučuju da ga nazovu Zelenim stršljenom, što je inspirisano pčelom koja je ubila Jamesa. Zeleni stršljen postaje viralan i ova vest utiče na reputaciju kompanije jer mediji smatraju da grad više nije bezbedan. S druge strane, Benjamin takođe saznaje za Zelenog stršljena i uvređen je činjenicom da je neko strašniji od njega. Vrativši se u kancelariju, Kato upoznaje Lenore, koja se prijavila za Britinu sekretarsku poziciju. Brit je intervjuše i odmah odlučuje da je zaposli kao svoju stalnu sekretaricu nakon što zna da se razume u kriminologiju. Uveče Kato razvija napredniji automobil za njih dok Brit odlučuje koji kostim treba da nose. Mehaničar oprema automobil rudalima, nekim modernim oružjem i na kraju, ali ne i najmanje važno, elektronskim sedištima.
Prošlo je nekoliko nedelja i Brit je zapanjena činjenicom da Kato uspeva da transformiše stari automobil u carski automobil. Dok testira njihov potpuno novi automobil, Brit zove Lenore, tražeći od nje da pošalje mape zločina koje će se koristiti za određivanje najbolje lokacije za njihov debi kao zeleni stršljen. Dok stignu na najopasnije mesto u gradu, suočavaju se sa lokalnim gangsterima i izazivaju ih. Kato se okreće zaudarajući gangstere automobilom, pre nego što izađu i počnu da ih nokautiraju jednog po jednog. Brit zatim ispituje jednog od nasilnika, koji otkriva da oni rade za Benjamina. Zeleni stršljen da karticu da proslede šefu. Sledećeg dana, momak daje kartu Benjaminu i tvrdi da su oni strašniji od njega, zbog čega se šef osjeća uvređenim, a zatim ga ubija na smrt. U međuvremenu, Brit poziva svoje zaposlene da promovišu zeleni stršljan provokativnim recima. Od tada, Brit i Kato nastavljaju da eliminišu kriminalce dok izazivaju haos u gradu, čineći da ih policajci, novinari i Benjamin jure u isto vreme. Shvativši da Brit nema mnogo borbenog iskustva, Kato mu daje gasni pištolj, ali smatra da je to uvredljivo. Zatim mu slučajno puca iz gasnog pištolja u lice zbog čega je onesvešćen 11 dana. Dok se Brit budi, iznenađen je kada je saznao da je Kato napravio 2 rezervna automobila i popravio gas, skraćujući njegov efekat na samo 1 sat. Zatim puca u Katoa iz gasnog pištolja. Vrativši se Benjaminu, njegovi ljudi ga obaveštavaju da njegovi podređeni misle da njihov šef više nije toliko moćan i većina njih odlučuje da bude nezavisna. Da bi povratio svoju popularnost, Benjamin planira da ubije zelenog stršljena. Nakon toga šalje Kato i Brit mail, tražeći od njih da se sastanu i razgovaraju o poslovnoj prilici. Kato misli da je to zamka, ali Brit postaje previše sebična i insistira na svom planu. Sledećeg dana sastaju se sa Benjaminom po planu, ali kasnije shvataju da su upali u Benjaminovu zamku. Pokušava da ih žive zakopa zajedno sa automobilom. Kato lansira projektile koji ih na kraju sprečavaju da budu živi zakopani, a istovremeno ubija jednog od Benjaminovih prijatelja, Chilija. Zatim uspevaju da pobegnu sa mesta i odvezu se taksijem kući. Po povratku u vilu, Kato je nezadovoljan Benjaminovim ponašanjem i oboje počinju da se svađaju. Brit tvrdi da je on pravi heroj, a Kato mu je samo pomoćnik, a ne partner. Naprotiv, Kato mu kaže da je bez njega ništa. Kasnije se svađaju dok Brit ne sazna da Kato ne ume da pliva i odluči da mu baci plovak, a zatim ga ostavi na miru. Nakon toga, on ljutito otpušta i Kato i Lenore. S druge strane, Benjamin je veoma razoren nakon što je izgubio jednog od svojih drugova i spreman je da da $1 milion svakome ko može da mu donese zelenog stršljena, živog ili mrtvog. Reči se šire među zločincima u gradu, zbog čega je nemilosrdno ubijeno mnogo nevinih ljudi koji nose zelenu odeću. Menadžer pokazuje Britu posljedice stavljanja zelenog stršljena na naslovnu stranu i ljubazno ga zamoli da se drži dalje od upravljanja kompanijom. Bez mogućnosti, Brit se sastaje sa tužiocem Scanlonom da dobije pomoć. Umesto toga, on saznaje da je Scanlon korumpiran nakon što ga tužilac pokuša podmititi kako bi izobličio vesti za njegov reizbor, što Brit odbija. U međuvremenu, Benjamin planira da promeni ime iz Čudnovski u Blodnovski, nadajući se da će to povećati njegovu harizmu, ali izgleda da je njegov prijatelj protiv te ideje. Tako ga Benjamin puca i saopštava ostalima njegovo novo ime. Vrativši se kod Brit, dolazi kod Lenore i traži od njega da ponovo radi za njega. Ubrzo nakon toga, Scanlon poziva Brit na večeru da ponovo pregovara, na šta on pristaje. U međuvremenu, Kato slučajno sazna da je večera zamka i odmah se odveze do restorana. U restoranu, Scanlon otkriva Britu da su on i Benjamin saveznici i da oboje imaju uzajamni odnos. On također dodaje da je on ubio svog oca ubrizgavanjem apitoksina, koji se obično nalazi u pčelinjem ubodu, nakon što je odbio da se udruži. Bez znanja Scanlona, Brit je snimio sve njihove razgovore od početka. Nedugo zatim, Kato dolazi u pomoć i dolazi do pucnjave. Zahvaljujući projektilu iz automobila, obojica uspevaju da pobegnu iz restorana i odvezu se. U isto vreme, Benjamin podiže Scanlona i oni počinju da jure za njima. Nakon duge potjere i desetina ispaljenih metaka, Brit i Kato uspevaju da unište nekoliko Benjaminovih muških automobila i na kraju uspevaju da provale u štab kompanije gde Brit namerava da prenese razgovore na internet. Međutim, automobil je zaglavljen u štamparskoj mašini, primoravajući Brita da pešice trči do svoje kancelarije. Benjamin, koji sada nosi crveno odelo i gas masku, pokušava da upuca Brita, ali je pobegao skočivši u prizemlje. Benjamin i njegovi ljudi nastavljaju da ga jure dok ga ne sateraju u ćošak. Na sreću, auto se otrgne od štamparske mašine i Kato ga odmah podigne. Zatim se zabijaju u lift i nekako uspevaju da se popnu na najviši nivo zgrade. Pošto je automobil napravljen sa sistemom pogona na prednje točkove, oni i dalje mogu da voze auto dok ne stignu u Britovu kancelariju, samo da bi saznali da razgovor nije snimljen jer je zaboravio da pritisne dugme za reprodukciju. U isto vreme, Kato pokušava da kupi malo vremena boreći se sa Benjaminom i njegovim ljudima, ali nažalost dobija nogu pod stolom. Kada se Benjamin sprema da ubije Katoa, Brit nekako iznenada posjeduje istu sposobnost zamrzavanja vremena kao Kato i počinje da eliminiše sve.
Ova akcija odvlači pažnju Benjamina na sekund i Kato koristi ovu priliku da se oslobodi i nakon toga probode mafijaškog šefa u oči. Pojavljuje se specijalac i puca na zelenog stršljena, pogađajući Brit u rame. Ulaze u svoj poluuništeni auto, udaraju njime Scanlona i odlaze iz zgrade dok beže kroz katapultirajuća sedišta. Njih dvoje beže do Lenorinog mesta gde moraju da je otkriju svoj identitet kako bi ona žela da im pomogne. Sljedećeg dana, Brit objavljuje javnosti da želi da ponovo izgradi kompaniju i promoviše menadžera kao novog glavnog urednika. U pokušaju da ubedi javnost da on nije zeleni stršljen, on planira scenario sa Katom gde se pretvara da ga je ubio zeleni stršljen, a istovremeno dozvoljava da ga odvedu u bolnicu. Ako želite da podržite moj rad, ostavite like, subscribeujte se i uključite zvonce obaveštenja kako ne biste propustili film. Hvala vam na podršci, vidimo se u sljedećem videu.